Me wa kwa we ban nsem nketenkete dwumadie nso an se de me kwa hu gem di kan se na me ni nua efa bafu jamfi research papa Ghana ha de wagi ba bia isa se wo pe bibie hu na se wa mfa no so am na anye hwehwe mu ama wo a na se me person me use that word na obon ho modern pay yi na ye ka low sperm count ebi kwa nim se be ma bi wo a sebi o for background hu ntumi nsane no ene na ka low sperm count yes na otwetwe mu no a church ne ma mebre ne oba be kire yen se uwo bi a ekwan a ye be fa so a ebetumi etu ase na ebeyeye ana se obetumi ahwe yi a obeye a ema wo nkonkonya bi ebia no wawo be ba ko mienu miensa eno nkyere se ntumi nsanya low sperm count ebetumi asenya ntene ono ha se mi ba twetwe nkomo na ba cheche mu efa ba fu dwan fi mu akwa ba nsem nketenkete ye na enem de nyame anse wa anye late mi o ka bi aye na me se me gina kire ho na me di asa kakra na odi asa na me di asa na de wa ansa me sa kakra wa ni dwa me sa kakra sa me sa kakra okay me da ohi ma be ma hwefo ajo se o kan ye no sperm count dodo na uhia no aya obi frɛ ana oba doctor me wo say ma woda o sperm count betima wo nsia ene ade beche na nkwammo na se yawu okay ana akolo at every point in time be ma timinya low sperm count man yeye okay na ba ku bi a na me ne metu dwa ne se be ma se o sperm e healthier ano yedna eno so cheso benyina che se o sperm awu a onkwa so te wow do ye be man because sperm na ye hunu ne sa no eye nuane niema bi a ye de produce ndi wo hunu se wo ye be man doctor se wanya low sperm count and veni agro just won kwa so ate o hwe nipa kra omonwa ye omo ahoden ti se nipa omo awo okay ndi ye be man na o sperm count e wo fama eye determination se mfie dodo a wo bedi na asase so no ento obi yes anything that no obi timnya 70-80 no da so because this sperm no da so yes strong no ni nipa dua no so yeden e strong and na sperm esane begu a ade na ayese kokko oni obachi a kokko na eba no ayeta yete ze eye nyan no ensuo no eye bi kese me yire da na me ni kuru da na ensuo no nyina yeden abada bi ensuo no nyina ntimi nkogu oba no ya asesa bebrebe pie na enye ensuo no do a ebe ko inside o sa sperm na ewo mu na wani ntimi hunu no dodo na ba bia ebe ka bia no sperm no wo ho na sa sperm no etimi nya ahoɔden nante a ye friend swimming okay ndi sperm wo ho a ofrito ha bote sa wo fa sperm at 3/2 bia me fa at 3/2 esa na no mekan be matim nya 20 million echo so when you 50 million sperms lower and a friend say low sperm count am I able ne bebre show nuane di laptop ni bo phone ya de ade and them de ba ko be so na afase obi wo bi a kwanya on be fast because and now hima awo ho nsem na akwet ze o man Ghana no e ya ginsamu odi na no ye pa afa mi phone kra mi tim yusu fra na ye fra when na ye so ra na de ni bregu e ma no nkwan se ma na enwo hwe bibi ti se sperm ni di o awon se ni esi di dadamu no we ni di enu sa ensuo no a one ba na dawie na ye fa se we firi oba na se a aba say na sperm no edidam ba wo wani ntimi hunu agi se ye di machine na se we sperm no obi ani di eswa ne yes ne di on se edidam kete on se de esitie na edidam se nkonkonti ba no ba de di machine ehwe esa okay said the sperm no do so a eye mehimanya bebre on say sperm no yem fan se oba na wode na wo na ba ku bi atimi adikan yes we na se oba no so atimato kosua na ehia no monya nyinsen but on the sperm na senka bebre na ekọ no sperm no so nyene nyina na betima duru ebi be wu okwan mu sperm emwo na wo mema ho no etimi survive 2 to 3 days se bema na ye bema odidi pa yi a ne sperm can last 5 to 6 days and ya no mo mta won kras no no mo sperm no tsa okay enti eniema abeka ho a ama na mema bebre sperm count awuye so ya bin ze duane
Soya beans. Uhu ni sa no. Enya aduane anka yedi ni dada. Okay. Di eye hu ni ye ne milk. Ade we ye da onse na wo hwe ne milk ahodo aba. Me more brand ye but soya beans milk. Enya ma be ma. Yes, soya milk. Soya milk no enya ma be ma. Wow. Yes. Na edena da mani ha mi kasa mi kotu a hwe physicians committee report from US June 2009 and the kotu direct say ye nim say soya beans ya de pa e wo good nutrients na be ma ope awo eni se sa soya beans niema no okọ ho o can the pain or soy bean not good for men sperm production. Okay. And na de na yehunu hwe kongo ma hodo ukọ parties ahodo e na me man no I feel the sperm count ko wi a aso mo me yan compaibo awrade ifie ba ifuo yen na yakofa be gu ye ho. Okay. Because ohima ye tu ye ni hwe ye chi atese na ni wo saa o na ye nom ye pito ekoye ba bi. Sure. So obi anya low sperm count wa ani da so ho ya keka nsem no bia wan kasa no you can reverse. In fact enema me bobo so no so low sperm count now the pa ma ho 21 days. A bit man reverse ma ho 21 days. Na change wadi die change nsam no so obi anu na no me kan wi wa hyi a hyi sperm count ni nyina. Wa ho say na sperm weight dey adosun pa. Okay. Hwe sperm count we no na fa compare ba ko no we ni o depend no ye atapanyini. Ntini ni yankuma no fa compare we. Won say we sperm be 9. We trotro mate bi ni dia. Wa di mate mani nyina hye. Heat. Ena we susu we susu minim teacher ni bi. Owo so do ho ba bi. On the sperm count no dosun. On be o say dosun. Say na say be ma onu oba de na nsuo begu a dudu say na say wunya. Enti bi begu. Ena bi so be nante akọ. Enti possibility say dosun no bi won bi aka no. Em say we na ma no hu na mani age. Ena sperm no epi. Sperm no ni pi. Ena no light e no emfa ho. En kan be bisa okra say bi ye ho a emu e thick, e bi ye light. Nyame ani say de e bi ye light, na say bi de bi ye thick a. E chere say so ye wom na ne light no de betima light na emo na wom no ye strong. Na ya na ya rekokra wo ho. De light. Light no. Ne tia no say be man kasa. First one de wo ne oba da ne dika na so ni pi. Esa na say ye. Na mom second one ne kona aye light. So na ye te say colorless crudging bisa. Okay. Na ne wom ni say e man na kasa kura no say sperm ye light ye mani nje ho. Ye na mani nyina nyinya na de sperm ni tantanta say ese sperm ubisa sara sperm bia ohunu ye efito ho bem akura to so na ache no. Sperm o we ni che say be man o die bia ne pa. Yes, o say timi ye epi emutimi pi. Ubisa am say die ntra me ntwempena metutra ba akura na wonyem. That's a dear buy near wo sperm. Correct. Yeah, from no. And I'm saying we control me. Yeah. Them are all low sperm count. Aduane ba ko eye ma no eye fish. Fish ensomunam. Okay. Ya kan fish egu ahodo o. Nye ne ya anom di makura wona beduru ha. Ya so na ye boni di ahodo ya ho. Go store there. Ya kan Jamestown fish. Okay. Epumu de. Nye na ya ye ho nsesawa no. Oil na ewo ma ye hu nsa no. O de se be ma we fish 3 days ya. On check him had there. Bozi na sperm no foreign day na sperm no aye nyan. Okay. What's a sperm ye nyan? Production of sperm no baby every year fish munsuo no. Okay. Na nam se ne ye yakofa na ntwina ma eno lower your sperm count no eni de man low sperm count no aye more. Empty fish be ma wo sperm count low. Kowe fish na embustu. Akigaduro. Then Ginger. Niema ginger timi cure low sperm count no say bibi di saponis. Ave ahafo ntie di o. Saponis ebe kan wa sem se sie. Hey. Saponis na. We research eh. Ewo akigaduro mu no. Yeah. Ana flava no na owo so na wo nta wo yema akigaduro a ahuru ba ni. So the blender sa saponis no and ma sperm eye movement no eye stronger. Wow. Nyankopon Monica o sa saponis kroya no
wa akekaduro ma omomwo arthritis ndi obi wo bia ne dompe ye ne ya o kase konom joy daddy a o man ni pasuro no krentira ye won sebu ho a wonum a unum nya hodne okay because joy daddy na ye kan de na mani je hu de di akekaduro na ye no because akekaduro no ginger we akekaduro ni se enam se akekaduro wo joy daddy mu ubenya won sa wo so no wo de mfanye some na wo ka akekaduro se akekaduro joy daddy fo mfa me ahuru I say ahuru na ejina enne wa akekaduro nti be ma di no mo a bo se na obema no kra ebrebe ntantem somebody know nti mahu ni ntrade bia sara akekaduro da bia bi won kitchen minimo ahema ni atosu bia wa etim be ma wadie nka Ghana mpanyimfo politicians ministers pumpkin seeds your friend fre sembenya bi ato skin so anka beye me de fre na ma kire pumpkin seeds so oman no nipa pese wonyini cha be me bi ankopa bi ni tetena de bo ampesie okay 1982 Japan the whole world stroke omna omtopo ye research wo Japan use pumpkin seeds and the control stroke and oka omanya wiase nyina nipa nyina cha ba dwom do so pa Japan ka ho bi pumpkin seeds and that so your friend frɛ Ghana honey baby abu pa hina abu bola so na esisi onse ni nyame di acha yes and them rante na ba no oni ade kro ohima wudi pumpkin seeds 1 week na so sperm count I improve a na baby afri ho akidi de aye na wo hyeda de kambu enso ade aye hu ni say ye hyeda mukro mikro me de me dipa ene rere family no ba pumpkin seed no unya fresh one na twam a eti se bofre no wadi ye di ni sa ye bona mpese di ene na ba no nyina ye di okay pumpkin seed ntinka Ghana mpanfo ministers ma manyina che no momfanye moduane ni hypertension adonso asofo upese wunyini che or heart pumpkin seeds don't joke with it. Harvard report has confirmed okay and that bontene ne ya me yan sa brande no no open sperm dia wo no pumpkin seeds kro woni ma de kro te se onim because ade we common obi anim say yedu market ya ne ya boni koti ya de na boni koti na yeko akobeti tomatoes abeku no what I say afetie ba ku bi a me kotu wo hana ya kase jamfi ma hahamani e de akasa o se ti de okan ye diet impact fertility okay aduane anipa di e na kire wawo mo fa aduane ni agro mrande moba sperm de nyame adom ye mboro o pese mo bi a is a V8 baye nwotwe ye mo ma hode e wo mu no eno ni asem no unya bi enti wan kase na wode wonkwa be hye wonsa se wodi Adom TV nsem nketenkete di achew free o se aduane a wudi e wo impact on your sperm abe na mrante didi ba ko ne fresh tomatoes okay on say yefo niema fresh tomatoes e boost sperm ye frɛ bi di lycopene ensuo na ayete se kokko no e wom no eye mogya ho adwuma ne sperm se mrante abrante ye wogina kamera ye chi betuma ka no kra se ode akekaduro ni makonto sifra no di dokuna 20 minutes na ne be ma sore be ma no misa ani wo so oba na otena seat so a temie no aka na ba no akekaduro ni ntozu no na se wutwi na wudi ni sakra thank you na eno na ye joy twade ginger ibi na wutwa na onya adokru bi no tomatoes na se ohima eno na ye didi ampesie ba yira ya toto okay na ti tomatoes o debi eni hwa niema ye boss ba atage adena emma sperm e boost no is just around us ne boss yefo atage odi opa wi atage ne 1 2 3 days onu oba anko dana hwade efiri bo ho na akura to so kim na akura na aka so na te sa aman no aman so the doctor Ifabafu Jemfia na me researcher so sorry attach na so oni oba akoda sperm na to format say aman e jaman so ni ma de kro
I medium. Na nche maybe me homa nti wetumi afrem na do asem bisa na waje nchre e de abrem e wo fia nim say number me didi dwumadie no eye 0302211 and as a 99 0302211 and as a 99 ofrem me a ubetumi do waje nchre na wasem bisa e de abana ya twetwe nkomo na join industries omo credit no akaba akuntije ansa na wo de afrem. Are you ready for our phone on Ayanko? 005 037 299 41537. So when I research our if you announce low sperm count nibi and as a friend unya bi from me na me twetwe nkomo wadwe nkyere and our same bisa ebreye maybe me homa no Oyima kwadu yeah banana kwadu okay na kwadu ne wudi ho agora asemato enya kwadu ne yedi chemical nkran kwadu ne gugu krom ai me ndam recommend so bi nkodi bi da ya de kan bada hihye ni nyina nanka wa kwadu si wufie ne watwa abre ne wadi ebema sperm no magnesium wom okay potassium enso wom zinc iron ma me first caller hello right Hello, yes, madam. me fa cho frefren fa Me pepe para ku estate. okay fa cho adin sha na wasem bisa ni say Me pepe me pita doctor say. Yes. me fa cho me to wonka Me pepe para ku estate. okay mo anon kwai Aha, doctor ka bibi fa ai pumping seed no. yeah Na pumping seed me hu ade kudie o, se obetumi ate dem kakra. Baba yo me ga. me to wonka Aha, me say doctor ka sem ya fa. O seed bi pumping seed bi. yeah Aha, me hu ade kudie. okay Obetumi ate dem kakra. obechechu why fa to so na tie nanka obenya bia enka mo be fresh no ho okay pumpkin seeds no etese bofre but ene so of fam tese watermelon family no but yellow utwama etese bofre yetim dia bombesie edi ni saa okay hello Please, I want to ask the doctor a question. Okay, go ahead. Like the one you mentioned, I don't know whether pumpkin seed or prayer or something like that. Pumpkin seeds. Pumpkin seeds. Yes. The picture was not clear. If they can reshow it again, so that we have a very okay. Okay. And then even if you can even give us more of the food that we can eat, and then that will help increase the sperm count. We'll be very happy. Great. I'm going to add more, so you can pick up your pen and then start to record them. Okay. With the me director, me show picture no so far to so na. Pumpkin seeds. Na say. Obi was stroke kura him am sin aduane. Pumpkin seeds. Okay, Emmanuel, hello. Hello. Emmanuel frefren fa. But I'm going to say what everything. Okay, Emmanuel, I say Mr. Nwajin Training say. Okay. I'm sorry. Dog as I'm all kind of very clear now. I never go. A friend of mine said no. Yeah. Yeah, a boy and papa. Now, but you're being it past the CIA. Sitting. For your upper west, upper east, and not already now. A friend of Hopa. Now, a boy. The kind papa, mammy. Now, with this Saturday and a when you're 126. That is true. And Sana, mammy, no, a baby. Okay. Na fine pa na na dog ka kwadu fu asem na person bu sese kwadu na mu ne wanye Ghana kwadu na before de na say Ghana kwadu yo enya ya rum de Ghana kwadu na yeka enya ya rum de omudi nuro ne pane genetically modified. Yeah. Daniel frefren fa. The first you would be a Center raising. Okay. One kwen. Doctors want to make the palm. That's it. No, that's it. You say that same level. I don't think that picture. The someone said this printer, Mr. Madam. Mate, makache me director ni me. Pumpkin seeds, mon pe de fresh. Ayakem fresh. Amanfo hu ni ye. Director mpacho fa picture ne to so na enkofo nshabra egusa. Banya nko anka.
ya anka anka enyamreye green one Ghana anka mo ade de bia so ne kunipa ena wakodi de da sperm count ni nyina wu no anka no vitamin C me dem tise be my sexual week na ye nwanwa o anka aye aphrodisia anopa no bobom yenu before we didi no no bobom yenu e be clear system column nyina fi wom nyina be free mu okay awunza anka ere no hono no twi buckets eyi fi anka o pa enam se abu ye common wo de hwe me kase Ghana na ye di food zadawo nye kwesi brogi na be kire wonim tuku nkwan aduane nkwan anam nim okay ye di nyadoa nkwan na ye ni ntozi sa na ye di awia na ya puto kakra ni zawa na ye di nutritious food eno na hoden ni wo mu no Dutch study so nim Dutch omse enkate apart from say a boost to sperm count no protect early death enkate when the last time we heard that enkate say we endra kra me enkate obekwa akọ popcorn no me kan mu a hyenhyem fuoi serious ohima enkate wo de wo wi a hwese ni taste say per milk ani enka milk de a milk aye papa ani enkate e protect early death premature death okay enam ni oil no enye saturated ena nje boost sperm count afehe ya no madada owi nkate ya ubenya fever because pimples bo enim ayi mpompo nada okay what you say because nipa nim ena ya nkasa wire mbacho mompe wire my one na ye ni abre sperm count no dos no the low sperm count no wire ye lentil okay sa frɛ no family no but ene de ɛho I say ayedin ye sidi ye nkwan wira so emma be ma sperm count do so kama ne say ye ni nkatenkwan ye ni wira nkwan emma na mo low sperm count na doctor fa ba fujan fi ka ayema me peyire ma ye mi nji oba bia oni wira nkwan ye yeah sure camelist no na mo nim ayi friends say tuto Sarah so baby nim tomatoes kwan ye rough na say oba ko for oba na so etin tomatoes kwan je say oba be low sperm count o you so say twa po say utiri nguba that low sperm tin tomatoes no e dangerous for mankind to eat and I will continue to say Ghana for you be jadi because we not tomatoes thank you yeni reverend kwan yeni nkaten kwan yeni na monore yeni fish na mono e ba wi bia 24 thank you wa katwe ma nkan fa na kutumu a akutu akakaduro se akakaduro no ntumi nya bia ena research on waka no say joy twade ginger na Ghana for yem pe no kreka na eme de se na research on wa mansan so na waka asam no krede ne kan di o but yes obeka no kronya mi nshu yoy unim yoy minim yoy nya vita pesos black ye beja no akoto tofe yoy mo amwo biye de momo de ye abisa eno de minim ade and you mal blackberry okay one say look at what black the need no ohima hu is ano e boost sperm count okay abisa akonkwa ahadi ye katwi akonkwa no de wakwa fuom da so wo ye fie ba ukwa fuom adua ba bi so kurukuru ate sei e hard obo a eho ne ye yellow obo a udi na wanum nyina mfuru nyina kakao keka na ye sperm production I don't say you just fear the niti emrante atwa mo ni so bebre of course garlic so ye garlic okay na garlic empeja what the idea chicken garlic a wase no ndupa utwi sa na atim de tunsuom na no ne raw normal system ni nyina a detoxify so that system no atima form ye bre na ye bre wa hu into final word me final word ni say ya kan nyama na bi wo ha na bi na enema na me kan no antimi nye o ne nyame adom ye wa aduro ha utim no within 21 days na sperm na boost ma me mfa mo a obi 020 419 0000 020
419-0000. Dr. Faba Fujan Fimi, that's your researcher or Kolebu, I own on better train common. Na Jumedi, you shall almost so much, and no far home Kenya, Joy Industries, and some papa pioneer researcher, Joy Tradia, bitters so. Atre say akakadruno eno eboa nti wo a wo low sperm count and as one person obenya bi no e kan fo e de ma me ti am is being a boy me ti mata de Selena's clothing me makeup elegance house of beauty and me am di dwuma de chem di ohima efia mansa ohima one na afhwefo ne aboafam wa nyina me do bibia ase adomdom ye ya adasene ye be san hia mo hey me na mofo a mo hwa me efri oyarefa mo football academy me person me body nsia me da masese mo jemre na mo hwe mu nua ohima o chama besra mo me do bibia ase me da joy industries adwumayefo nyina ase makram